Učimo se kazaščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. Asi tarazı. Kuhinjska tehtnica. Asi tajmere. Kuhinjski kasovnik. Asi termometre. Kuhinjski termometer. Kuyuğuş. Lijak. Sarımsak kıskış. Stiskalnica za česen. Citrus sıkış. Ozemalnik citrusov. Kartop yizgiş. Tlačilka za krompir. Pizza keskiş. Rezalnik za pico. Asi kayışsı. Kuhinjske skarje. Konditerlik kılgılam. Copič za pecivo. Su tutura. Mreza za ohlajanje. Istıkka töseniş. Podstavek za lonec. Kumra qaqbağın aşkış. Odpiralec kozarcev. Muz kalıp. Modev za led. Qamır qırgış. Strgalo za testo. Omilege. Sito za moko. Psru qağazı. Papir za peko. Psru kalıpşaları. Pekovske kosarice. Cupcake qağazları. Kosarice za cupcake. Tiz şuğuşlar. Zobotrebci. Ağaç šampurlar. Lesena nabodala. As ižbe. Kuhinjska vrvica. Deki. Sirarska gaza. Konditerlik qap. Dresirna vrecka. Öpküş. Strgalnik. Bulgavuş. Metlica. Oqtav. Valjar. Ölçeviş stakan. Merilna skodelica. Ölçeviş qasık. Merilna žlica. Ilek. Sito. Konserva aşkış. Odpirač za konzerve. Bötelke aşkış. Odpirač za steklenice.
ыстыққа төсеніш. Цитрус сыққыш. Пісіру қағазы. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.